Da li može biti pokrenuta revizija tužbe protiv Srbije? Govorimo i u nastavku Dnevnika. Gost je profesor dr. Suad Kurčehajić, predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca. Dobro večer. Dobro večer i vama i vašim gledalcima. Evo, profesore, Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavljuje mogućnost revizije tužbe protiv Srbije. A ko može pokrenuti ovaj proces pred Međunarodnim sudom pravde? Ja bih govorio pravilniji internacionalni sud pravde, jer to nije sud između naroda, to je sud između država. I zato je pravilnije taj termin internacionalni sud pravde. Taj sud je donio tu presudu 26. februara te 2007. godine i tom presudom odbijeno je da je tada Savezna Republika Jugoslavija, odnosno njene nasljednice Srbija i Crna Gora, da su učinile zločin genocida u Bosni i Hercegovini, ali isto tako je utvrđeno da su odgovorne što nisu spriječile genocid, ali su za odgovornim proglasile praktično vojsku i policiju Republike Srpske za genocid koji se desio u Srebrenici. I sada tu postoje dvije stvari. Jedna, taj rok od 10 godina, ističe 26. februara 2017. godine, pošto je ta tužba podnesena 1993. godine i tu tužbu je podnijelo predsjedništvo, da je onda to prenešeno na Softića i ta punomoć nikad nije opozvana. Tako da malo prije sam pratio te, ja bih rekao, srpske analitičare koji kažu da oni nikad neće dati zeleno svjetlo da predsjedništvo Bosne jednostavno podnese reviziju. Međutim, ne treba predsjedništvo Bosne da podnosi reviziju. Predsjedništvo Bosne može samo da uskrati postojeću punomoć, ali sad imamo kontrasituaciju. To bi morao, svaki član predsjedništva da na neki način da bude saglasan da se uskrati takva punomoć, a očigledno je da bošnjački član predsjedništva neće uskratiti takvu punomoć i ona ostaje na snazi, ona nikada nije uskraćena, što znači da ako postoji volja da se to uradi, onda se to može uraditi. Dobro. Da bi došlo do revizije, ranije smo puno puta čuli, potrebno je da se u roku od 10 godina poslije presude utvrdi neka nova činjenica. Ima li novih elemenata? Da vam kažem, kad je bio taj dokazni postupak, mislim da je i Tomašica bila uzeta u obzir, ali nikad nije bila u ovakvom kapacitetu. Znači, nije se znala za razmjere Tomašice, mislilo se to na puno ograničenije. Tako da tek poslije, te presude, jednostavno Tomašica kao najveća masovna grobnica je konstatirana. To bi bila poprilično nova činjenica. Ja isto tako moram da kažem da nisam siguran, s obzirom da se tu radi o tužbi za genocid na cijelom prostoru Bosne. I naslov će morati i revizije ići na cijeli prostor Bosne, revizije za genocid. Nisam siguran u to da li će to uspjeti, ali nešto drugo može uspjeti. Može uspjeti da se, recimo, desi da sud na sličan način možda opet ospori da je Srbija i Crna Gora napravila genocid na cijelom prostoru Bosne, jer to nije nimalo jednostavno dokazati, ali da se ponovo utvrdi da je pored Srebrenice učinjen genocid i u Prijedoru i okolini. I znate zbog čega je to značajno? Još uvijek naša javnost nije dovoljno upoznata sa onim što je radio Francis Boyle. To je čovjek koji je sastavio tužbu i koji je podnio tužbu. I Francis Boyle, kad je bila ta presuda 26. februara, on je rekao da je izgubljena presuda protiv Srbije i Crne Gore, ali da je po njemu dobijena presuda u mnogo važnijoj stvari protiv Republike Srpske. I mi nikad nismo o tome raspravljali. Onda on kaže da je samom činjenicom da je utvrđeno da je vojska i policija Republike Srpske odgovorna i da je izvršila genocid u Srebrenici, da je prema članu 53 Bečke konvencije ostvaren osnov poništenja cijelog Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući i konstituiranje Republike Srpske. Sada da vam povežem na koji način to ide tumačenjem. Član 53 Bečke konvencije kaže da je svaki međunarodni ugovor koji je učinjen povredom jus cogens norme ništav. A jus cogens norma je najjača norma na planeti, najjača norma internacionalnog prava i ima snagu imperativnu i jednostavno ne može ništa suspendirati. I u tom pogledu jus cogens uključuje zabranu genocida. Znači, mi imamo jednu situaciju kada je Dejtonski sporazum potpisan 14. decembra, a imamo drugu situaciju kada je jednostavno ustanovljeno da su vojska i policija Republike Srpske učinile zločin genocida u Srebrenici. Imamo praktično situaciju po Francisu Boyleu, on je jedan od najjačih profesora internacionalnog prava u svijetu. I tekako bi bilo dobro da ga Bakir Izetbegović kontaktira, da objasni te mehanizme. Naime, prema Francisu Boyleu on smatra da je te 2007. praktično izvršeno poništenje Republike Srpske. A vidite, mi danas živimo sa Republikom Srpskom. Znate šta on kaže? Nije urađeno izvršenje presude. I on upućuje nas da idemo pred Evropski sud Evropske unije u Luksemburgu, da se traži izvršenje.
Ne može genocidna tvorevina jednostavno postojati. Pošto dobro, profesore, oprostite što vas prekidam, ali brojni su analitičari koji kažu da je opasno jahati, da tako kažem, na toj krilatici da je Republika Srpska genocidna tvorevina, ali pored toga njihov stav je i da u ovom trenutku ne bi bilo pametno pokretati reviziju tužbe, prvenstveno zbog odnosa u regionu. Kakav je vaš stav o ovom pitanju? Ja mislim da treba iskoristiti sve pravne mehanizme da se jednostavno ta stvar raščisti. Ja vam moram reći... A koje će posljedice biti toga? Pa da vam kažem, Dodik je do sad stotinama i stotinama puta govorio da je Bosna vještačka tvorevina, da je Frankenstein država, da je nemoguća, da će se raspasti i da čeka dan kad se Bosna raspadne. I mi nismo imali adekvatan odgovor. Obratite pažnju, Forum bošnjačkih intelektualaca, znači sam predsjednik, je možda jedino tako eksplicitno i glasno i medijski snažno napravilo tu situaciju da jednostavno nakon presude Karadžiću i posebno prije toga, nakon toga da su vojska i policija Republike Srpske učinile zločin genocida u Srebrenici, nije normalno da postoji tvorevina koja je odgovorna za to. Pa zamislite sada, evo Karadžić može biti u zatvoru do zadnjeg dana života. Ako se ne ukine njegova tvorevina, on će biti čovjek savršeno miran koji je znao da je izvršio svoju misiju. On, ako mu se ukine njegova tvorevina, on će tada vidjeti besmislenost svog života. I tu se radi da je pravo osmislilo to. Problem je, ja ću vam reći, problem je nama što mi nikada ne zahtijevamo da ostvarujemo te pravne mehanizme. Pravo vam nikad neće dati onaj ako ga ne tražite. Znači, pravo jednostavno morate tražiti i ovo da vam kažem, ovo je problem koji se mora itekako dobro elaborirati. Ovo nije jednostavna stvar. Ovdje se mora uključiti naš intelektualni establishment, posebno znači profesori internacionalnog prava i moramo pozvati strane profesore jer mi nemamo dovoljan kapacitet za ove probleme, moram biti otvoren. I naši političari jednostavno moraju te ideje na neki način afirmisati. Svaki strani zvaničnik kad dođe, ja kažem, treba mu predočiti jednu prvo moralnu stvar. Da li je normalno da postoji tvorevina koja je odgovorna za genocid u Srebrenici, znači za najjače i najteže praktično djelo na planeti i koje je u Bečkoj konvenciji o pravima ugovora sankcionirao kao najjači osnov poništenja ugovora i to je ono u kom pravcu se treba raditi. Tako da vam kažem, ta revizija se treba pokrenuti. Vjerujete li da će to biti i urađeno? Nisam siguran da će to biti urađeno, ali bi bilo jako dobro da bude urađeno jer sam sad objasnio. Znači, nama ne treba predsjedništvo da bi se to uradilo. Predsjedništvo samo može da opozove postojeću punomoć, a tu normalno da se pokazalo da se to neće desiti konsenzusom, tako da se taj proces može uraditi. Nisam najsigurniji da se može dobiti ta tužba, ali se može dobiti ova druga stvar, da nije genocid jedino učinjen u Srebrenici, da postoje druga mjesta poput Prijedora, što bi dovelo ono što je za Bosnu jako važno, tu Republiku Srpsku u nepovoljan položaj. Nešto moram reći. Narod u Bosni se mora naviknuti. I bošnjački narod da ta srpska nije neupitna kao što Ivanić hoće da kaže ili Dodik ili Vučić. A isto tako se i bosanski Srbi moraju naviknuti nakon onoga što je urađeno i što je jednostavno cijeli svijet upratio, da nije isto tako normalno da oni smatraju da im se to ne može postaviti pod znakom pitanja. Na kraju Jeffrey Nice, koji je bio tužilac protiv Miloševića, on je rekao toliko intelektualaca se i političara pita u Evropi kako uopšte ta Srpska ima kapacitet koji ima nakon svih presuda koje se desile, pa i sada nakon presude njenom tvorcu. Tvorac je praktično Radovan Karadžić i lider i predsjednik Republike Srpske prvi. To je naprosto nezamislivo. Kao kad biste ostavili da postoji nacistička Njemačka nakon što je Hitler izvršio samoubistvo i nakon što su Gering i ostali procesuirani. To naprosto pravno nije održivo. I to ako mi budemo imali taj kapacitet, ali ne trebamo, ja sam i tu govorio, ne treba tu zakuhavati tenzije, ne treba praviti, ali treba reći samo Srbima. Ok, ako ste vi u pravu, neka Srpska postoji, ali se vi morate suočiti sa pravnim mehanizmima koje svijet poznaje, da se vidi da li je ta srpska konstanta ili se ta srpska zbog svega što je uradila može osporiti. Profesore, hvala vam što ste govorili za Treći dnevnik. Hvala i vam.